Oui, bonsoir, bonsoir, bonsoir. Azafady aminareo teo, tapatapaka hely le vidéo igny. Ohatrany zay mivolaniko aminareo, maro olo mandefa message ary maro olo mandefa renseignement. Zegny fo tapatapaka hely le vidéo teo igny. Tegna azafady aminareo. Ampodiko ndraiky, za mivolagna aminareo zegny, tsisy olo magnerika za. Ary za tsy mahazo vola amin'olo. Volanakahy fa mampy za. Ary zao tsy agneky volaniko aminareo zegny, izy koa Jean-Luc Diavolojara meranay tsy mipody amin'ny plasinazy. Zay ny safidy izy. Zay ny safidy izy. Zay tsy nisafidy olo ambelanareo eo. Zay boka ankadikadalenareo isan'andra. Exemple, resaka gouverneur. Nareo mikapokapoka agny fa Madagascar fa décentralisation, zegny misy ministre de décentralisation, soit Madagascar misy état fédéral fotiny misy gouverneur à Madagascar ao. Zay tsy nifidy olo aby zegny. Olo nifidianay Jean-Luc Diavolojara. Ary zay tsy agneky, ary vahoakan'ny Diego tsy agneky, izy koa tsy mipody eo gladiateur anay Jean-Luc Diavolojara io. Azonareo zegny, tsao mbola tsy miditra amin'ny lohanareo le koragna boka. Tsao tsy miditra amin'ny lohanareo le koragna. Zay tsy mila TGV, zay tsy mila premier ministre, zay tsy mila Mamiraavaty Manga, zay tsy mila Andry Rajoely. Azonareo, zay mila olo mitondra zay Jean-Luc Diavolojara, le premier magistrat de la ville. Fotony olo marikitsy zay zegny. Zay mavita mikonokony bureau-nazy. Izy koa zay marary, zay mavita mandeha aminazy ao. Olo mavita mihina agnatin'ny kapila mirigna aminay. Anareo magnasary mihina hagny, olo mavita mandeha miaraka aminay, mandeha soirée. Olo mavita miaraka aminay amin'ny lalabe. Zegny atiavanay Jean-Luc Diavolojara. Ary zay tsy miala amin'ny Jean-Luc Diavolojara. Apitranareo PDS, zay volango poison, un cadeau empoisonné nareo namezanareo Tina Edmond io. Io tsy tafipetraka io Tina Edmond io. Avako volaniko zegny, kamaradiko, frère anaka, fa za fo volagna aminazy, anao tsy tafipetraka io Tina Edmond. Tsisy olo agneky. Anareo nagna zebra force boka. Tsy anareo aby ino lalagna à Madagascar ao. Même pas une semaine. Résultat miboaka. Anareo magnapetraka PDS, zay tsy magneky ary tsy mety ampodinareo io Jean-Luc Diavolojara io. Regny raha ataonareo jiaby io. Zay tsy mila olo hafa volaniko aminareo zegny. Sitrany alevanareo mamanay, alevanareo babanay, alevanareo olo jiaby, sœuranay, vadinay, fa zay mila Jean-Luc Diavolojara ampodinareo amin'ny plasinazy eo. Zay nifidy izy. Zay nifidy izy. Menacinareo tsy jirenay volaniko zegny. Intimidation nareo tsy jirenay. Ampodianinareo en place gladiateur anay. Ary vahoakany Diego fa mahay zegny. Za juste lanceur d'alerte. Za mivolagna aminareo, ampodianinareo, tsao anareo arary. Fotiny plus de 80% nay à Diego nifidy tsy nagnano kolokolo na karaha nataonareo nazahoanareo présidentielle, nazahoanareo deuxième place ni députation. Ampodiananareo volaniko aminareo zay meranay. Zay volaniko aminareo. Sitrany ataovanareo moramora le koragna, arrangenareo tsara,
même président de la république Andry Rajoely mila Jean-Luc Diavolojara io. Olo boka Antananarivo zay volaniko Ambesa misy appel za urgent ty. Zegny za magnano vidéo zio. Olo boka Antananarivo mivolagna Andry Rajoely tia meranareo io Jean-Luc Diavolojara io. Fa i premier ministre miaraka Ravatomanga miaraka Lydia tsy tia izy. Fotony ro agnano asa ratsy. Nakapaka direct volaniko aminareo tout de suite. Azonareo, naka direct volaniko aminareo tout de suite za tsy mivilivily boka. Ha? Matoa za mivolagna, za nazo appel. Ataonareo menace za tsy mijery menacenareo volaniko zay. Je suis déjà za ny vivre igny fa eko fa za ho faty. Lera havy. Izy koa fa mikonokony zanahary io, oh, leranao koa ne ino raha volagninareo? Tsisy masaky mivolagna. Allô? Fa lera. Fa mandeha tsika. Ha? Namako fo mivolagna aminaka. Anao Joakim kaza endrika aveto fa anao mbola ilainay maventy. Olo tsy tia za fo mivolagna avy ety anao koa lehilahy. Tsy maro edy olo mivolagna zegny ndey, attention. Tsy maro. Araika roe karaha fotsy mivolagna zay fa atsika mazaka demokrasia. Ambela atsika ro mivolagna, ambela atsika ro mikritike, ro tsy afoditsika, ro tsy voniatsika. Azonareo? Donc ampodianinareo io gladiateur anay ary tsy maintsy mipody eo anao Jean-Luc Diavolojara. De gré ou de force anao tsy maintsy mipody eo. Ary anao tsy ambelanay. Andareo mahita zay manginginy io fo fa adignanay izy. Non, io tsy adignanay. Io meranay, tsy nagnano propagande meranay. Tu vois, nahazo izy. Législatif tsambaranareo tandatrika izy. Député fa mialamboetra anareo jiaby. Ha? Mbola nahazo koa i mbola comment dire ça? Izy tsy nitandatrika menacenareo izy. Na reculer izy, tranquille. Na oforognonareo koa dossier hafa. Izy koa nagnino, izy koa fa tsy tianareo izy. Nagnino na ambelanareo, anareo boka tompon'ny fanjakana volagninareo. Nagnino na ambelanareo izy nitandatrika boka mera. Anareo fa nahita dossier nazy. Jusqu'en France volako aminareo Mediapart fa nalefako raha jiaby zegny. Ary nazaveko amindreo. Io nipody amizay taminany, affaire Apollo 21, affaire ny tsy possible raha karaha Jean Joakim volagnin'indreo. Eko tsy possible volako akory ataonay. Anareo fa mava problème ty volaniko. Ha? Miasa atsika ao. Tegna miasa atsika. Ha? Kazakiva anareo. Zay mivolagna fa Joakim fa loso. Ha? Fa nagnafody vava Joakim zao mahay bebe karana volagninareo. Tanareo menacenareo igny. Igny mampatanjaka za. Tieko igny. Parce que dans ma tête, dans ma vie, j'ai toujours dit, ce qui me tue pas me rend toujours plus fort. Alors, plus anareo mivolagna za, plus olo mandefa message aminaka, plus olo mi-encourager za. Za magnano vidéo, tsy anareo avoafody maso volaniko zegny. Tsy anareo fa marary saigny. Fa nin'olo mahay entre le bien et le mal. Mahay ino raha mandala Madagasikara ao, fa hitanjeo fa tsy ara-dalagna, tsisy raha pare ao. Zegny rô mandefa message aminaka. Rô mavozo volaniko, nareo mipitraha placenareo fo volaniko. Kaza mihetsika nareo volaniko. Tsao fo mivolagna fa za magnano incitation à la haine. Au contraire, nde za mbola mikalmareo koa ato. Za mbola mikalmareo ato. Zokolahy zay tsy agneky volagnin'olo. Zay mila mihetsika. Volaniko calme nareo fo io volaniko. Ambesa. Tu vois, chaque chose à son temps. Tanareo Jean-Luc Diavolojara nagnano izy tsy nagnano propagande. Ino raha volagnin taminareo? Zegny atiavako ray aman-dreninaka io. Ha?
zegny atiavako gladiateur anakahy io. Izy tsy raha mivolagna raha maro. Ka za tetso anareo volagny. Atsika tsy maintsy mahazo fo. Akory tsy nahazo izy. Même jusqu'à la famille nazy tsy natoko fa volagno Jean-Luc Javoljara mahazo ary tandatsika izy. Non, izy zegny fa tsy tandatsika. Za matoky Jean-Luc Javoljara. Fôtony raha nataony Jean-Luc Javoljara taminaka, za tsy mavita magnampody izy. Zegny atiavako izy. Tsy resaka politique volaniko aminareo zegny. Ifeny Jean-Luc Javoljara. Jean-Luc Javoljara tsy mavoefa za. Ampodiko anareo koa. Fa olo telo io volaniko zegny. Olo telo io. Magnano manipulation. Niana anareo tsy masaky mikeky za e. Teo anareo masaky mikeky za fa hainareo fa raha volaniko jiaby marigny. Menacenareo za en France. Za mivolagna aminareo, aleoko telefony za mikeky Darmaninareo io. Za tsy mijery izy feky. Fotonaka ataonareo ankila Fanerisoa, ankila Marco, tu vois, zay mba mitovy. Zay tsy mitovy. Za tsy réfugié politique volaniko aminareo zegny. Za français depuis ma naissance. Ary za malagasy depuis ma naissance. Zay mivolagna ino mba te ka za tsy misafidy entre mamako ndraiky babako samby tiako. Papako, mamako malagasy, papako vazaha, exemple, soit mamako vazaha, mamako za isafidy, za tsy safidy. Za tsy safidy. Donc ambilanareo gladiateur anaka miasa tsara e, za fa mivolagna aminareo zegny. Ambilanareo, aranao Jean-Luc Javoljara, anao ka za magneky. Tu n'es pas tout seul. Tout le monde est derrière toi. Il faut avoir intimidation, il faut. Avoir intimidation, il faut. Firy fois anao mivolagna taminaka tato. Moramora, kazato, za zio fa tsy agnaraka volagnanao eky. Za mivolagna Diego, mietrefa nareo. Firy fois anao mivolagna, anao mbola gentil boka amindreo. Izy koa fitondragna io se comporte comme un mafieux, gangster. Za se comporte comme un justicier. Reo tsy mahay lalagna. Za tsy nandeha l'école fa ampianariko lalagna reo. Donc, ampodianinareo Jean-Luc Javoljara anaka volaniko aminareo zegny. Nine. Tsao mivadiky raha hafa fo volaniko. C'est pas une menace. C'est pas une menace. C'est la voix du peuple qui a parlé. C'est la voix du peuple qui s'est exprimée dans les urnes. Zay mila Jean-Luc Javoljara ampodinareo en place yo. Mitrangana vahoakany Diego. Allô, inversetika la peur. Ampodika amindreo. Intimidation ndreo io. Tseketsika eky. Ndre président de la république anao, ndre premier ministre anao, ndre Lydia anao. Zay fa tsy mijery eky zio. Joakim Satlara, maty niany izy amare. Maro koa Joakim Satlara miboaka io. Jean-Luc Javoljara, vonianareo. Maro koa Jean-Luc Javoljara iboaka io. Azonareo zegny. Donc, sitrany, atsika mifandefitra. Mbola mivolagna mora za, sitrany atsika mifandefitra. Basy eke, atsika tsy ady, atsika ty samby boaka Diego, atsika tsy ady, ambilanareo izy miasa, ambilanareo raha karaha ty, tranquille. Io tsisy lio miboaka. Anareo boka mitady lio. Zay mbola mivolagna fo la vérité. Ampodiananareo, je répète encore, ampodiananareo Jean-Luc Javoljara.
Tegna ampodiananareo volaniko. Bon, za io misy appel urgent koa volaniko zay, tsy maintsy aleoko appel ty. Non, sérieux, tegna tsy maintsy aleoko appel ty. Urgent izy ty. Voilà. Zegny, amare koa tsika mikoragna fa Jean-Luc Diavolojara tsy maintsy apodinareo io. Za fa mivolagna aminareo zegny, tsy maintsy apodinareo io Jean-Luc Diavolojara. Natoa nareo nandefa photonaka jiaby igny, tagny magnano compte fake igny, dika misy raha fo atahoranareo. Za ndraiky tsy mavoza anareo boka. Za tsy mavoza anareo. Voilà. Za tsy mavoza anareo. Za mirespecte anareo, za fo tsy mavoza anareo. Fotony anareo tsy zanaharinaka boka. Za tsy mavoza anareo. Ampodianareo Jean-Luc Diavolojara, zay fo raha volaniko aminareo. Tout simplement.